Hello everyone, alright, usuku luhamba kahle. Umculi uMaskandi owaziwa ngokuthi ichwane ley'bhaca ulahlekelwe indodana yakhe igama layo okunguZweliyanda Mtshali. Kodwa-ke emculweni beyaziwa ngokuthi uMfowachwane. Kuthiwa-ke uhlaselwe ngabafowabo kanina wengane yakhe ehleli naye-ke emqashweni endaweni yaseMgungundlovu e-Ashdown lapho ekade ehlala khona ngenxa yomsebenzi. Kuthiwa labalisa bafike bengasakhulumi lutho nje bamngena ngenduku waze wabaleka wayolala komunye wabangani bakhe asebenza nabo. Kuthiwe umngani wakhe-ke uvuke ekuseni waya emsebenzini kwathi indodana yechwane lebhaca yasala endlini iwumuntu ozoya esibhedlela. Kuthiwa-ke igcine ingayanga-ke esibhedlela ngoba umngani wakhe uthe emfonela wangabe sayibamba ifoni waze waphindela endlini lo wazifikela mathuba kanti uzomfica sekumenele, ngamafushane nje eseshonile. Uthi ubaba wakhe ongumculi uMaskandi igama lakhe okuyena-ke ichwane lebhaca-ke uthe indodana yakhe ufuna ithole ubulungiswa ngoba akazi ukuthi ishawelani ize ibulawe ngoba ibesebheke lukhulu kuyona njengoba nje ibisiqalile ukucula. Asazi ukuthi liyophelelaphi lolu daba. But okwanamhlanje-ke sivala la ividiyo namhlanje sibe ungqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo. If u-enjoyile, make sure ukuthi uyismasha lo like button, uphinde usmasha nalo subscribe button. Ungakhohlwa ukhomenta down below umbono wakho ngalolu daba. Ingabe ubumazi-ke yena-ke lona uMfowachwane noma ubuwazi-ke ubaba wakhe-ke ichwane lebhaca. But anyways-ke I will see you in the next video. Bye.